nyina mo tin Nhyiaeso abetre opoman Sejon beju timi fidie egu fam now tia yesi bontefufu 7 classroom block near the call obati yesi abotiate one classroom ya the computers set ya koye computer room MTN mo office wo hen omati Sejon omati Tigo ni office wo hen Car Bank ni office wo hen Merchant Bank office wo hen 87.9 Kumasi. na dia no maya man Nhyiaeso Sejon ha makoma ya na me ya na de also be kira ko me answer na be call me boma ma obi aka bi ama me me man crofo ati no ma ka bi ama ka bi ma mo ka mo opoman ai say kwa hwe ade ba school masa edan ba akoso apa school no for the past e kra impenti me ya another me nya kira kwai na wan apa ono wote no office de nyame school opoman hwe de ye kan ba bi o ade mra atasoma so hoya enti ye trouble am de kontimu de mu hu se ba bia mo ye no corporate social responsibilities no ye fifie na so assemblyman said the weekend assembly member fa kwai say you won tie ne me ke me se me de be ko but mpese mbusa se nansia ayi motia e de na mkoye ma henfo yi mo ye mo ayi bi akoma me refi adekro mo ye bibia ayi Ibrahim tie mi bana mitie o se ono so ni group bi omo corporate social responsibility omo ko bon kanea wo enti Ibrahim wo ye we no e de na wa tro abusa MTN Tigo your friend is saying Car Bank Merchant Bank say omo ko ye no ma ya man Nhyiaeso 87.9 Kumasi. Ibrahim eza on the smile Ibrahim on the Troya news akese koko bisa omo Ibrahim wa buso omo say omo ba krom ha di how many years say do asema me ka hu MTN e twa 20 years e won Nhyiaeso Tigo e twa 25 years e won Nhyiaeso Car Bank e twa Merchant Bank omo nyina akutu ya wo me ya ti se jo yamu so omo se omo nya corporate social ma baby omo nyina so meti o ne ha makoma pa no bo eso ma sidan ya che sa baby amo de nioma ne ko nyina ye wo bi wa 87.9 se jo na mo mus uye Nhyiaeso o na de Nhyiaeso na wa na sin Nhyiaeso de uye Nhyiaeso enti se no enti develop baby se no mo akra no opoman me Nhyiaeso wow so sorry say o sorry say mpanifo atitu area hoyi baby ode kwaye no ye gigi kra enso but hoyi wo gigi e beso no ye mra ne se wo be establish your business wo kuro bi mu a afi bia pe bibi ye makuro no this is law. I'm not talking about me crop ye camera they say me pe almost 50 motorbikes for Nhyiaeso to assist police never combat crime. Me pe light because came a light e de maye no say jo enso 25 Nhyiaeso about 25 for him. It me pe almost 2,000 lights. Na me dia bought me wo 202,000 2,200 coin. Ade beba ene opoman nsu ho pa o corner bia say unim mama nchro MTN road also from me boundary came nsuo na wo no from what to run about eyesum na MTN unam say ya nkrofo nam sum mo ko je me person of do also Tigo me bobo about ye ti do mo ye target do too much sa no mbeba me kan sa Tigo wo kwan no pe na nim nyina ya sum what trauma oh me kan wonte ade e unchroy me see afi me be special program on it but me pave way no me see me ayi Tigo wo kwan no a Car Bank e wo kwan no but ne me kan say John wo de onye because as a humanity wo mafa ayi Ibrahim Yamame documentary wo na betumaye ko twa from came in so no to ahonjo runabout na hwesum twa ahonjo runabout to Santas runabout na hwesum twa ahonjo runabout to Atinga Junction na hwesum twa ahonjo runabout to your friend is saying Asqua interchange na sa we kura no e like say
Now these companies ekase yeah we as corporate social responsibilities for Nhyiaeso 20 years e ba yi enen ko mo mami a friend say motors be 50 kra me da me na obeda kan no na ebo mo ban omo ene na say sejo asema me kan omo nim busa banks no boys ni the motors betete se nkrofo wo bank so no mo lie o wo just can the motors attract 87.9 Kumasi. a lot na ekuro no so bie enti ye wei na ye support anya businesses na ekoso obi abaji ni sika o akoma enti ejo me sremo yo monka bi ma yen okay ka bi ma me nebusa nwuma ne se me se 20 years ni omo mo Nhyiaeso okay ti afi over 15 years me pe me pe 50 motorbikes each company be am me one and two me check companies na ko se me nyabo I am giving it to police in my area